li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê derûnnasa Kurd Sabîn Dêrşewî ji du mehan ve li navenda xwe çareseriya derûnî pêşkêşî serdankerên xwe dike. Bi nêrîna Sabîn peywendiyeke rasterast di navbera derûn û canê mirov de heye. Êdî mirovê saxlem divê xwe ji bo her pêşhateyekê amade bike. متخوز از ناوندکی لقامشلو الهندری روش آواده از بکم اف ناوند نبه سر علیه جنبه نفسی تنی بسکنه سر جنبه روحی جی بسکنه اجبر جنبه روحی براسي نهات يخويات كرن كعلاج سوري كشته رغم أهميتاوي شما هي أمبريا علاج روحي أم كارن خوا شنخشيه خوا نفسي خلاص كن و جسدي ومشاكل خوا أسري و اجتماعي جي أم خلاص Sabîn dê çareserkirina serdankerên xwe de dermanan bikar nayîne. Tenê rênimayiyên bikêrhatî ji bo guhertina reftarê ber bi aliyê erênî ve pêşkêşî wan dike. Sabîn dibîne da ku mirov xwe ji alozî û pirsgirêkên rojane dûr bixe yan bandora wan li ser derûna xwe kêm bike divê bi awayekî erênî bifikire. تقنيات ما علاجي ام دمج علاج نفسي روحي لكن بزبري التشخيص هي التشخيص اوجم اعتماد دينا سر اختبارات هاتنخندن بشكل علمي اف اختباراتها جيرفيجن اختبارات هي وعي هي اختبارات اضطراب وانماط الشخصيه وهي اختبارات جيرفيجن لتحليل المخططات المعرفيه برياضه اختباراتها شخصيا انا خوش پیشامت تخویا کرن مشکلاوی تخویا کرن سببا مشکلی جی تخویا کرن وقتا ام سبب ناسکن ویش اخیم بری خودن علاجی علاج وقت مگو ام دمج علاج نفسي روحي ردكن علاج نفسي بريا عاقل ام كارن سلوك انا خوش بكهرن علاج روحي او تشكي معنويه بريا علاج روحي انا خوش دكي توازنكي هندري رحي خدا وتكاري خوا مشكله خوا خلاص مقاطبي Sabîna çaresaz hêvî dike li hemû bajarên Sûriyê şaxê navenda xwe veke. Êdî dibîne çarde salên şerê navxeyê Sûriyê birînên kûr di derûna mirovê Sûrî de çêkirine. Lewra pêwîstî bi çareseriya derûnî ruhanî heye. Lolo Xan Rûdaw